Anya laki din! Lakay, itaman ti rupak. Naglomat laan. Ay na. Di ka man suminga, Maylin. Busy ak nagbuy-buya. Turbo ka. Busy ka dito, buy-buyam. Idinto tangawan oras mamang buya dito rupak. Awan ganas ko amang buya di tarupam. Nalabas ti palitada na ni nakapuspos ko. Anya ka mo dun. Kaya isumat. Mapangka ka di agsarming. Takitaan di tarupam. Si Kamot Cesar. Di ka di maragsakan tapo yung pintasak ng asawam. Ay saan na ka mapimpintasan kan ka, Maylin. Nga puta, ay, limaad ka pekit di ah. Anya? Naimbag man ta di mo liwahin nga gusar ka dagiti pagpapintas mo, mare. Ay, wala mare. Day talaga mo ti happiness ko. Sa bagay mo't kit di amare. Wen mare. Isu nga ore ada anak ko. Agos harak mo't lang iti pagpapintas. Tapno sa anak mo talo siyang Ang pangalala mo iti gatgatang mo, mare. Ay, kat adala tamat kwartak. Sa bagay. Wen, adala ta kwartak. Isu asika, agaramat kamutan. Awan dakas na, mare. Nay, kasla ubing kamot, Maylin. Oh, kasta ka day, pare. Huwag nga rod, Mare. Kasla awan pa anak mo ah. Ay, kasta talaga, pare. Kasla pa yun ubingat ngam ni bakit mo niya. Ha? Katwan mo, pare. 10 years diba at may kinibakit mo. Ngam, naagabay kami. Sigurado, kasla ubingat nga dayo ngam iso. Awan kat nga taa. Saan ngamin ana arjod ni bakat ko? Di ibagam kit di mo ikan iti paggatang na, iti uray lotion na lako ba. Ha? So, kitaman ti kudil na. Oh, kasla kudil tinwang. Anya? Katwan mat. Iso, kitamot basit pare. Bagam ni bakit mo. Tainto na rin namot ti bagina. Nga uray addan anak yaw. Nalala? Panawang kan. Katagyaman na ka. Kadag iti pananguyaw mo kinibakat ko. Nalaing matgay maguyaw ni bakit mo anya pare. Ne, apay ka din, pare. Una, kaputa imbaga na kasla kodil tinwang ti kodil ni bakit ko. Anya, ne, apay nga imbaga na dayta. Diyak man na mo. Kapo siguro tandalay nga garjod. So kasla timbaga na. Ay, anyan ni Maylin. Talaga nga awan preno tingiwat na. Mala, bayamon pare. Ay, Kinapudno na pare, kasla umububing agpaiso. Nalaing agpalitada itirupa na kit. ha? Napay siminto. Ay, Iso aday tati parikot ko kenkwa na pare. Nalaing nga agarjod. Angam, di namat nga rot amo at tumulong iti trabaho. ha? Wen pare, konsumisyon ko talaga day jay. Naimbagpay ni bakit mo tanaling agbirok iti pagkwartaan. Sana day ta paggastusan ti birbirukan na. Ay, bagay. Awang ka titimbagbaga ni Mari Maylin king ka. Ay, ado alakay. Nang agululi makaklaan. Gaputawan mo't lang ti sir-sirvina mo kukupak. Apay, anya ka titimbaga na aya. Imbaga na nga rod, piman, anakilnat ka no, dagiti kudil ko. Kat kaslaksagad dagiti buok ko. Ay, nalabas mo't day jay ababay. Talaga. Ngam agululi makaklaan ko nakmanan. Gaputa mo kasi nobrahan na mo't lang tinagsaw. Agar aramatak mo't iti shampoo kan conditioner o rekaskasan no. Ala, bayam nga roden. Sa nabali, para kanyak at napintas ka. Gaputa, natural ti kinapintas mo. Tapi nasablugan nakpay mo. Saan? Puno ti bagbagak. Sa nakas kini Mari Maylin, puro chemical ti adday ti roba na. Bakit? Awanan ti asukar kan mantika. Ewan nga rod lakay. Uwin nga rod lakay.
Dahita ti sungbat mo. Katanya tararamidam ngay, ingka gumatang ah. Ikot, anya nga iti gatang ko. Ay, ingka withdraw ah, iti kwarta. Ay na, lakay. Pangala ko mga iti kwartak. Dayta ti ibagbagakkan ka, Maylin. No pagarjod, aday gatang mo. Angam no kasapulan dito'y balay, awan. Alala, di ka nagungot pa eh. Sa nabali, tapara ka ng kati pagpapapintas ko. Anya? Anya ka magtun lakay. Alan, mangtod ka manggit iti gatang ko, ti asukar kan mantika. Anya lakit din? Mayata. May bagay deta kulay ti buhok mo kan kamare. Kasta ka di, Mare. Wan, mare. Kasta ang amin. Gasto sa matabagim sagpaminsan. Wan matkit di, Mare. Gusto ka. Ay, saan akas ka ni Mare Judy, Mare? Di mo tutuladan. Ha? Apay ka din ni Mare Judy. Kita aman. Kasla uray lotion na kumakad, di na pa'y magatang. Anya? Wan, Mare. Kita manalaeng inton umay dititirsinam. Uray lip gloss la kuma. Di nan sapay magatang. Sana bali, Mare. Ita napintas lat tamat. Ay, anyan. Kasi mati Mare Judy ko nakmanan. Trabaho at trabaho. Ngam di namat maasikaso ti bagina. Ay na nga di asukar kan mantika, Maylin. Dagitaman lakay. Oh, Anya? 1/4 a mantika. Kan 1/2 kilo nga asukar. ay, di ka katagyaman ta daginatang ko. Maylin, 500 jented ko ken ka. Ang dito lang tinagatang mo? Bag kumamot na gimatang ka nga rodan iti si Danta. Ay, nagimata nga kami niti usar ko. Ha? Day tamanan pagpapintas mo ti ginatang mo? Ay, sana bali oh. Agatang aktuman nila. Ay na. Ita rumigrigat ti panagbiag. Amumat kumate agimpad si ka, Maylin. Ay, basta. Nagadulang nga rodan ti pagarjud mo. Nga mapayag gimatang ka pailaan, mat. Agatuan adong agpaiso. Ngam sa bali maninda ito lakay. Iso di ka din ang reklamo. Mapantay di garden, Maylin. Anya? Anya nga, inya. Mapantay di garden ko na. Ay, kalkal pa si facial ko, di kalman lakay. Kunada, saan na kanuping nagpapainit? Anya. Talaga pagpungpungtutan na ka, Maylin. Ha? Ay na. Talaga nga atiwan na ka nga dayon ni Kumarim a Judy. Gaputa alis tong agtrabaho iti garden. Sa bali man ni Judy. Ngam kita hamat ati nagdumaan me. Adayo, anapimpintasak ngam iso. Ay na, oray na pintas ka, nusadot ka, awan serbina. Anya? Isumat! Ala, umununa ako ni garden. Sumaruno kanton. Nay, apa yan ngay manong? Agmay sa kalaang mat ngagmulmula dito garden. Ni manang ngay. Yakarod amo iti day nga ipag mo mat. Apay ka di manong. Binilin ko aso maruno. Ang maging gay tawan pa ilan. Talaga pagpungpungtutan nak day tao. Ay naman no. Iti day lang ati asawa mo. Mamati ka. Sumurot pa ilang nga taman dito garden. Ano? Kahit no puro kemikal ti adda iti ropa na. Sana ya? Naitangarod ka. Parikot ko tayo nga asawa ka din ko. Naimbag pa yan ni pare Hilario. Nalpasadagos ti panagmula na. Gaputa si raragsak daw agtintinulong iti asawa na iti garden da. Ay, siyak ka na yun sa isang kadilaw ni Mari Maylin. Sa bali nga rod ati ugali na, Mare. Day talamang dilaw ti amuna. Gapo siguro tanapintas. Aw mo lang ti sirbina ti ginapintas na. Naday tamot ti pagparikutan ti asawa na.
Ah? Katwan, Mari. Parikot ti asawa na. Gaputa, di na kanwa mo ti tumulong iti garden da. Ngam nalaing nga gastar iti kwarta, di namot nagbannogan. Ay, sa bagay. Husto ka dita, Mare. Kat no naibaga nilakay na kinilakay ko, aparikot na kano ni Mari Maylene. Nga puta day talapagarjod ti amo na agat gatangan. Kat di na pa'y kano nga rod amo ti tumulong ti trabaho day di garden ta. Kasimot ni Pari Cesar niya. Naku namon, Mare. Iso para kanyak, awan sirbe ti kinapintas. No sadot ti tao. No, jakmat matulungan ti asawa. Unay kamutan, Maylin. Awan pa'y matsireserbim nga asawa. Anya? Saan aya binilin ka sumurot ka iti garden? Ngam, apay nga di ka napan. Ay na. Kat no saan ka no nga rod ama balin ama inita nak. Naamangan no madadaal to'y rupak. Anya? Ay aywanan pa'y lang data rupam? Kit no nabayagan na dadaal data. Anya? Isumat! No awan ti chemical anang lintad di tarupam, amangan no ate mo pa'y talalya. Anya ka mo ton. Anay kalakit timot ton, Cesar. Saan lang may ibos mo, tiungot mo kanya. Talaga asaan? Gapo ta inal daw a pagpungpung tutan gapo iti data nga aramid mo. Anya? Talaga nga atiwan na ka ni Judy nga asawa ni Pare Hilario. Napintas lang nga rodan, nagagat pa'y. Iso nga atiwan na ka ni Judy. Ay naman nung, apay ngamin nga ngayon ano sampay lang mo ti asawam. Ay, inapudno na. Umaakon kan ko na. Ipagpagapok lang iti anak migat. Ay naman nung, pagawid mo ti asawam. Tapadagsing lang kan kada di babae. Ay, kita amanong nga, nalaing amangan, nalaing nga gastos iti kwarta. Ang maipapan iti trabaho, was! Anusam ka di pa ilang dita a klase iti asawa, manong? Ay, manan. Ay naman, nong. Uray sinnaay mo amin na sinnaay, no di mo matikan iti pagnakman na dahi nga asawam, ay talaga asaan niya agbalbaliw, manong. Ala, bayamatin ko. Takasaritak manan, ni ipag mo. Apan kami pa di balay dananang, lakay. Ha? Ay, katuwan na bakit? Dahil tamat ti among nga aramidan kat. Agpasyar, makipunsyon, ag-make-up, gano'n niya laditan. Anya ka mo ton. Isumat. Ay na, agawid kami pa man. Barang bumaaw day ta, ungot mo kanya. Ay, katuwan na. Tabarang iti panagawid mo, ket makapagpanunot ka ijay. Anya mananday tayo ngay bagbagam. Ay, basta. Agrubwat ka kit din, Meli. Barang iti panagawid mo ijay, ket agbalbaliw ka matan. Manong, anya nga dagita awit mo. Ah, dagitoy? Dagiti pagarjud ni manang mo. Anya? Apay nga inawit mo nga iti balay. Adda na panunot ko nga aramidan. Ading ko. Manong? Tangay nalipatan na nga inawit dagitoy. Ilakom. What? Ay no. Saan manong? Sigurado ang makaguran ni manang numaamuan na dayta. Ay na. Awang matla ti maramidan na, nunalako mo amin dagitoy. Sigurado, magatang adagos dagita, gaputa nginginaan dagita ken branded. Anya? Uwan ading ko, daita tinapanunot ko awagas, tapno saanan ajay rupan na ti into na rin na, tapno matulungan nakmatan iti garden. Okay? Manong iti pa ng presyo iti daytoy manong. Kas makita, talaga nangingina dagitoy Sige. Ilakom iti uray 3 for 100 ading ko. Ti importante, madispose amin dagita. Lakay, ayan dagiti usar ko dito yan, awan tamatan. Ha? Diyan ka mo. Anya adi mo mo. Kano si kalangot ya dito balay. Mabitlaan. Ito Awate.
Nagapon na ito kwarta. Ha? Kwa. Nagapon na ito kwarta ko, nak. Dayta, pinagbalinan na giti pagarjud mo. Anya? Lawag man tagsaw, jak mawatan. Naglaingak anya bakit? Kit no inlakog na giti pagarjud mo tapno pakairanudan mo't Nakapackage iti 3 for 100 ko naman. Kaya pangingin lakom dagi jay. Huh? Kat no nangingin na. In lakom kit din iti 3 for 100. One mo't pasensya kan. Naaramid ko lang dayjay. Gapo iti rurot ko ken ka. Gapo ta iso ti ipang pangrunam agatangen. Ken gapo iti kaarjud mo. Dinakpayam mo matatulungan. Iso pangasim bakit ha? Manipod dita. Agbaliw kan. Saan na bale? At dadwa ang lipstick mo dita. Kan may saan lotion mo, adyak na ila ko. Anya, kamusta? Na, manipod dita bakit? Agbaliw kan. Agbaliw kan bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.